Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Summa mabat. Hurmatlı cemaatil muslimin. Mına Nur markazı, Nur borboru. Oşul jerge mına Abdullah bradarыбыз dağın bugün oğuz açtırıp atat. Erten Kuda kalasa dağın kelesler. Bir oğuz, bir жақсы sözlerden aytıp koyaylı. Köp vaktınızlarda albayбыз. Hurmatlı cemaatil muslimin. Barыңыздардын tutkan orozаңыздарды Алла Таала даргайда кабыл кылсын. Мына улук айда жашап атабыз. Алланын рахматы жаап тура турган ай. Алланын мағфираты, кечирими жаап тура турган ай. Бардык тозоктордун эшиги жабылып, жаннаттардын эшиги ачыла турган ай. Бардык шайтандар кишенделе турган ай. Her bir kılgan hayır, eksan, sop, işler kabul bola turgan ay. Şul uluk ayyamda turabız. Emi söyleşmeyiz baldar. Ne dedik baldar? Emi bir nerseni eske sal koyaylı. Keçe biraz mınday bir tertipsizlik bolup kaldık. Eteginde bir dua kılbastan, başka kılbastan arkankı ekiriyat ordumuzdan tapa turduk da çıkıp etip kaldık. Үйге барып мен жаман болдым, түнімен ойланып чыктым. Эми эртең жамаатка эмнени айтсам экен деп ойлонуп, сиздерге бир жакшы нерсени айтып коелу. Биз бүгүнкү күндө биздин элибиз, журтубуз мындай ээрчиме, ишенчек, айкөл калкпыз да. Ким кайсы жакка илештирсе, ошол жакка карай жүрүп кетип кала турган адатыбыз бар. Бүгүнкү күндө биздин элибиз ошол Европаны, башка мамлекеттерди, Араб мамлекеттерин, Пакистан жана койчу Индия, башка бир мамлекеттерди үлгү катары алып, ошолорду ээрчий башлай турган адатка түшүп калдык. 70 жыл Союздун убагында орустарды ээрчидик. Сал калды эле баары орусташып кетейин дедик эле. Үй бүлөбүздө сүйлөгөнүбүз баары орусча болуп, азыркы күнгө чейин адан арыла албай келатабыз. Азыркы чейин кебир шаарда жашаган брадарларыбыз балдары кыргызча сүйлөгөндү билбейт. Эми биз 70 жыл коммунисттик доордун машинасы талкалай албаган, 70 жыл коммунисттер калбыбызды, жүрөгүбүздү талкалай албаган учурда, мына азыр кийинки эгемендүүлүк алдык деген 30 жылдын ичинде биз өзүбүздүн үрп адатыбыз, каада салтыбыз, ата-бабабыздан келаткан, устаздарыбыз үйрөткөн бардык шари тартиптерибиздин бардыгы эстен чыгып баратат да, унутуп баратабыз. Чын-чынында келгенде көптөгөн аалымдар ушул Маваранахр, Орта Азиядан чыккан, имам Бухари, имам Термизи, мына имам Саракси биздин өзгөндө жатат. Андан кийин келе алым устаздарыбызды алсак, Hazreti Алтынхан Төрө Тарази, Мубашир хан Төрө, андан башка Алихан Төрө Сагуни сыяктуу алымдарыбыз өткөн. Мына кече эле чоң алымдарыбыз бул дүйнөдөн кош айтышып өтүп кетти. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызда дагы мына не бир гаухар болгон, не bir elin arasındağı bir brilliantı bolup turgan alımlarımız, çuvak acıga okşagan damlalarımız, bul dünyadan Molla Sabırga okşagan damlalarımız bul alamdan ötüp ketişti. Endi biz aladın urpakları, kiyinki jaşlar, ata-babalarımız үйrөтүп ketken joldan taybaşыбыз керек. Ata-babalarımız көрсөткөн жолдо жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Bugün bizge misal üçün Arap tuğanlar ülgü bola albayt hiç kaçan. Tuğra Kur'an-ı Kerim Arap jergesinde düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapların içinden düştü. Bugünkü günde bırak biz Araptardı karap alarga tengel albayız. Antkeni bugünkü günde alarda akide da buzulgan, tartip dağı, kaada salt dağı, ürp adat dağı buzulgan. Ali de bizdin Orta Aziyada ürp adatыбыз bekem saqtalып, ata-babalarыбыз көрсөтүп келген жолда, акыйдада, тартипте,
kaada salıpta, ürp adatta bekem kelatabız. Bizden ustazlarımız üretip ketken 3 nerse bar adamdı birbirine jakındata turgan, adamdardın cemaatın biriktire turgan, adamlarga mehr akıbat köbeyte turgan degen. Anın birincisi assalamu aleykum, salamdaşu. Mına Arabistanda bir-iki jolu barıp keldik. Türkiye'de bolup keldik. Al yerlerde mınday jok. Türkiye'de 2 ay okup jürdük. Birin-biri süzüp etip ketibet. Assalamu aleykum degen adam jok. Alide bolsa bizdin diyarda, bizdin tegerekte bir-birimizni körsek assalamu aleykum deybiz. Bul tertip bizden ata babalarımız üretip kelgen tertip jogolgan jok. Ekinci tertip, biz dastorkonga oturganыбызda Bismillahirrahmanirrahim menen başlaybiz. Karаңыздарчы. Dua kılıp durup, Allah'a hamdı sanalar aytıp oturup, jetkizgeniňe şükür dep, tamağımızdı men başlaybiz? Bismillahirrahmanirrahim menen başlaybiz. Türk bradarlarda bul nerse jok. Bular kança alım özleri ilimdi bolsa dagı Evropalaşıp ketken. Şunday kelet dastorkonga oturat dagı, şunday turup kete beret keyin. Me Araplarda da gördük. Anday nerse jok da ünün çıgarıp kolda жазып Bismillahirrahmanirrahim Kudayım jetkizgeniňe şükür dep aytkan körbeysin de. Alar da şap jeyt de turup kete beret bol. Üçüncüsü, tamaktı jep bütkenden keyin Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Allah Teala'ga şükürler kılıp, dua menen ordubuzdan turgan, bul adamdardı biriktire turgan, adamların arasında mehr akibattı arttıra turgan, adamdardıga mınday bir jakşılık, bir baktılılıkka jetkize turgan ereje bul muhtaram cemaat. Bizden pir ustazlarımız uşul tertipke üretip ketken. Bizden ata babalarımız uşul tertipke üretip ketken. Bizden bugünkü Orta Aziýadagy bar tertip oşol Arabistanda dagı, Pakistanda dagı, Türkiýedagi başka yerlerde bugün jok muhtaram cemaat. Biz bunu menen sıymıktanışыбыз gerek. Biz ülgünü alardan emes, özümüzdün ata babalarımızdan alışыбыз gerek. Oşonduktan urmatlı cemaat sizlerden suranabız. Şol kirip kelgenibizde Bismillah menen tamakты jep turganыбızda Allah Taalaga hamdı sanalar aytıp, Peygamberimize salavatlar aytıp, şunday bir nazı nematga jetkizgeniňe şükürler kıldım dep, şükürübüzdü bildirip turganыбыз durusrak bolat. Jami bärimiz oturup turganыбızda jami dua kıla turgan bolsak, bardığız dua kıla turgan bolsak, bul dua kabul bola turgan dua taksırlar. Anan kim kalasa kelip oturup jep kalagan wagtda turup ketip kala berse, bul dastorkandın dagı berekesin ketirip koyat, cemaatin da berekesin ketirip koyat. Allah Teala bäriňizden razı bolsun. Allah'ım işinizlerge iyilik versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.